Amucyubahiro ciwe yegere ngaha amashimwe cyane kikaraza amashimwe cyane kikaraza oya ni wamashi masterendo amashimwe cyane kuri masterendo nasatana CEO amashimwe cyane Yesu boko bona amashimwe cyane adora gasana ukubusi yamaineza yawe karibu cyane ariko masterendo bezanya karibu DJ Jana ambaye Kirundi nawe yambaye Musa. Est-ce que ça va? Numva karukanye kenshi cyane rwose n'amashimwe si. Asante sana. Merci beaucoup. Masaleni cyaje kibazo cya mbere nagomba kubaza akibeko ndakiza ko mbega amazina yawe uhawe n'abavyeyi iruhande ya Masterland nayaye mbega kubera iki Masterland iruhande ya mazina Yenda komanda Ahmed Shabir Mahia. Sange muri kuri slow motion n'umva neza naje ndiko ndumva neza Yenda komanda Ahmed Shabir Mahia. Merci beaucoup. Nanje petit frère wanje uri yari yitwa Ahmed. Kubera iki Masterland over other names? Masterland ni yerekwa ni prophecy. The master of The master of leaders. Sadly, I don't know then I'm the master. Yeah, of course. Ni Masterland tuzi nka CEO wa Master Music. Imaze kuramura abarinzi benshi cyane ni rebo ikomeye cyane mu gihugu cyacu Burundi kubera iki none tabaririmbyi benshi cyane dukunze kumva ngo basinye amasezerano muri Master Music ego barahari ariko si benshi cyane rwose ku rugero Master Music isanzwe iriko so why tumaze imyaka 10 mu mwaka uzagira anniversaire nize ko mwese muzo bamuhaye of course Mish urumva tuzotabura cyane kabisa tuzotora tumaze gukora bivuze twashimye gukorana uburyo twigana ko kenshi igihe mu buzima twibitasha twigana amamodeli iterambere yo hanze ariko ugasanga realite yacu mu gihugu wacu ntidukumita yuko dukora bya standard yo hanze bakora twebwe twashimye gukora kwa data modeli yacu bitwaye na realite yacu mu gihe twashimye rero gushika mu mwanya w'imyaka 10 yatubize kwa mu mabifu n'abantu kwizeza abantu ibintu tutabishobora kubaha ariko bikeye twashobora guhabya kwa producer kwa platform n'ibindi twabikoze no munsi turishira gusaba n'ibindi barenga mirongo tuba ushize ku kuboko cyangwa uruhara iterambere ryabo. That's our plight actually. Thank you so much. Ni Masterland tumuzi mu bintu byinshi cyane nk'umuririmbyi n'umuproducer peut-être ko hari n'ibindi bikorwa byinshi cyane asanzwe akora iruhande mbega Masterland biramworohera kumanaginga ivyo bikorwa byose bigiye bitandukanye ko na cyane cyane biba bisaba ingufu zo mu mutwe n'iz'umubiri sinzi kandi kuvuga ngo usanzwe usaba kwikomeza nyine kuko urumva mu gisagara uza kwibaza yuko azofungura byoroshye zo muhanga ko rero umuntu agerageza kwipapa akimama umuziki wacu mu Burundi n'abapane twaronse bari gutera abapane ntibacanje abisi batashye hakiri kare intambara yakoze byinshi tubaho tutagira generation dukuriye tubira abapane batukamena batumanaginga badufinansa sisa yuko twige twibira abavyeyi abatanze abahoke bose tukabagira
nokageza kuba tutera kugira ngo nyabe mabidi mambo yose tukatira muri zose ari ziri tukina ziri under carpet tukabona ariko bibaza ko igihambaye n'umuhimu twifuza gushikana ko industry nimukora muri committee byageze shira n'abufundise muri ngamwaje bikorera amashini wikomera amashini yakwiye kuko abantu benshi dukunda amatanguriro mato dukunda ibyuzuye sibyo turi bakamira buhiye benshi ariko mwebwe mwaje muri zo ntango ndabifurije mugisha ndabifurije ko muzokwasita mahinduka nawe nyine ariko arakora mu maplatform manini nkayo abandi bageze kuko dukunda gushaka ko tufungura tutatetse so actually ibyo turimo hariyo ibyo duheba sacrifice dukora ariko turashima deja intambwe n'umunsi ibintu bigeze ko tubaze ko ni navuba cyane uzobone n'ibintu biduka n'ibizinduka. Thank you so much. Ikibazo nakwita cyanyuma iruhande yuko n'abako badukurikirana bashobora kuba bafite ikibazo cyangwa yifuza kubaza Master Lent akaba ariko kabiri kineza abonye tubaza makira mu cyangwa babiri. Wavuze yuko Master Music maze koramura benshi maze gushaka ibiganza kuri benshi nyiricyubahiro umukuru wacu umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye arakunze kuvuga amashyi cyane kuri Evariste Ndayishimiye arayoze ubona kino kiganiro kabona araje muri Buja Night Comedy arakunze kuvuga yuko turiko twitegurira vision 2040-2060 ko azoba mu Burundi bwiyubatse buteye imbere ari nacyo bituma tubwira ati dukora amaboko mu mpuzu umwe wese mu byo ashoboye dushire hamwe twunge ubumwe ati turi hamwe twese birashoboka mbega nka Master Lent CEO wa Master Music mbere ndetse n'ibyo asanzwe yikorera ku ruhande ni ibi bintu ariko arakora kugira ngo ateze imbere ubwa mbere label yiwe cyangwa brand yiwe ateze imbere ubwaruka rugiye rutandukanye like ngaha n'abafise impano abifuza ubuzi abagize iki ubwa gatatu ateze imbere igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi kugira ngo tuze gushika kuri vision 2040-2060. Usanzwe uburyo bushobora tagati na muri byiza ko zobona 2060 na 2030 yamonaniye duhera hafi twebwe nk'abajene bibazo turi dutahura yuko 2060 tubaze sivyo of course nta nguvu tugifise twegere vision yacu bizoshika hiyo mikuri sivyo guys 2060 himbari sana dutegereza gukorera amateka cyane vuba tugise ingufu zo kwishimira no kuyaprofita sivyo muvuge amen basi murakoze twegere 60 kera 2030 deja amateka n'ibyamaguza mutango tubona neza 60 kera naho abana bacu twebwe urakize je ko vuba cyane bigiye guhinduka Master Lent tugushimire cyane ko wemeye kudushikira muri Buja Night Comedy twizeye yuko mugiye kubandanya mu dufata mu mugongo mu dutera intege haraba benshi cyane bagiye batandukanye ngaha ushaka bafise ibibazo ariko kubera ko hari ikibazo nyine ukaba wifuza kubaza ikibazo kimwe Master Lent karibu cyane nyaruka uracyari mu bijeni ducogoze umwanya umwete kubera umuhungu ashaka n'undi mukobwa umwe kuko umuhungu niyo ibyo gutoka ifoto twagiye mu amazina y'amute Master Lent safi sana ama nuko mutari bwaze ngaha yuka avuga ko afite abasitari yavuze suri pasiteri pasiteri byo yavuze akantu ngo 0 seconde 0 minute turaza kuba twakiriye Master Lent umusitari wacu aza kugendera muri kino teramo cy'uno munsi nibuka akantu ariko tike twahora ducako sinakuriye ingozi mugo ariko tike twacako yanditse ko 2 minutes ndayuka ahantu gutyaye kuri isoko aho ukuntu rero bavuga ibintu tutatahura bavuga yuko iyo 2 minutes yaba ari tike ya papa wa Master Lent icyo rero nicyo nashaka kumenya mbega byaba byari ikindi nacyo ikibazo nkunda kwibaza ku kijyanye ni Chacha Miss nabonye barabara imyitirwa hajya hepfo nyine ngira kino kibazo
ubu baravuga yuko imiziki bitakiramba indirimbo irajya hit iminota ibiri nyene mu nyuma rero igaca igenda mu gihe kera indirimbo ari ibihe byose nibwo mubibona gute iki gituma izo ndirimbo mwivuga kizi murakoze cyane umukobwa umwe araboneka cyane n'itayi reka tubaze kwishura uwa mbere umukobwa umwe yitegura urakoze 2 minutes papa wanje 2 minutes papa wanje numva ari kazi yari mustafa yari yubatse mbere gushika yaho cyo gitanga umuziki bavuga ngo kujya kuba mwana wa 2 minutes ngo uri umusangi bizwe yuko kugira ngo yite tashina na brand yari yubatse nanjye make brand yanje ariko imana ishimwe n'umunsi yatashe imana makiri bijuru ariko kandi nanjye narayubatse kandi ndahetse batari bake eko hamwe na fiyati yaho sanzwe mbari igihugu canje ya merci kukigo cya umbajije kandi no kumuributsa ndamuhaye icyubahiro imbere yanyu aho ishobora kumufashiza amashyi Tajabisi na veri yiwe ari imari yo twakorera ugiye ahantu bita mu Cibitoki mu Kiswahili Ngozi abahazi sinzi ahantu bazi Ngozi ngaha umwigeme nari cyumviro gihari sipaki kibazo cyumviro interano tubisanga umwigeme nabwo umwigeme umwe abaserukira aho muri kuzana ikibazo mukomere n'umwari kajya amashanyarazi meze neza ndabyizeye nambanje gushima ku cyubahiro ufise ya imbere ndavuga kuri jewe sinzaba mfite umutima umeze icyo mfise igisabo shaka gusaba mureke gusenga ngo abene wacu igisabo shaka gusaba nakuze cyane nkunda ibi bintu by'umuziki ndanavitaho rwose ndashaka kubikuzamo kubihuza ariko usanga ubwo mwenga n'inzira itoroshe nasaba hejuru murakoze mbere y'ugenda nadutemo basi gatoyi tubyumve nanjye ngenda n'abanyanye sabe DJ baheruka indirimbo yawe Leila Masherio Leila Majuju Leila Leila Masherio Majuju Nibagwa wakoze kuna ukaya kanje akora kubwenge akora tubiri akasijya guswa kawe tumenye ko meze neza ibi ntabwo ari uguharara urabizi turafanana turadutandukana ibyo impamvu zo kugumana nubwo bahora babyigana Usije kwa sababu kwiba zo guproteja na uzitwara oya ariko Dukemo gatowe kuko tubibwira ubundi munsi ariko merci kuri we amasi kuri amasi yabaye audacieuse
kugira gushobora guhagarara imbere y'abantu benshi turakunda kuvuga ko abakobwa bimwa umwanya ariko nabo nyine kenshi barakwiye kuza kwiyemera kwizera kugira ngo ufate opportunité ndakwemereye amawati zingana n'ubusa nayiguhaye zingana n'ubusa isigaye mahinduka azakuza kuri studio tubwize tuzabona tumwe ko zikwiriye guhabwa urakoze hanyuma kandi kamenya yibutse ngo ibi kizo buri munsi ndabise gukubetse hano ndashyigiruka yuko abantu bazi kubanza ibyo bavuze 2 minutes twebwe twibasizina kuri Rona mayizi Rona ni beti ya kera yo mu byo guhara udutike hariya smartphone umva rero isijumu kabisa amashi menshi kwa beti hano nikomera amashuri cyane Master Talent tugushimiye cyane rwose isize cyane